Gikundi kimwe ni gicumiritie na kugwatanira na kanisa o amwe na njuri ncheke na kurubantura nikenda ikomba kurwa na ntano cia ekuru aja rutene ruru rwa Meru. Kwa kanisa cionthe cia wendi bubwega itongeretio ni bara bairitere ja mbugere twiba guciejana. Anglican Church, Methodist, Catholic, Pepper Church na Protestant Church cionthe including Seventh Day ba jamwe bauga no mwanka tugwatanire sauti yetu igiwe tukiuga mwari na tige gutanwa na thomithwe. Gikundi giki nikithiritwo kina micemanio na kuthithia seminars inyingi ndene ya Meru nikenda gikomba kuthomithia antu iguru ria rutano ruru rwa ekuru na ndene gicumiritie na gukinya rutene rwa Igembe Northi ni ndene ya Rale kubariria iguru ria rutano ruru kuboneria rutibui. So to us who are here, we say no to female genital. It is not, and I repeat, it is not circumcision. It is mutilation. And mutilation changes the shape of whatever is being mutilated. So it is like from that moment, you don't have. Even if God came and asked whether you have all what I gave you when I created you, you should stand and say, no, part of it. Kiaria ne bameneretie rutano ruru na kuga ati ni rubati gutejanirwe bururu ntu ni rwakurukirwa ni igita riaru. Njuri ni augere kaneni na anabari bathome kuma 1956 kanisa ni ugere between 1929 and 30 rira Philip Kenyinga na kurubangi baugere ou kitumite tugwatana kanisa na njuri incheke na tongeria MCAs na thirikari county na national government kuantano ciari itigano acio. Inkwenda kubanenkera a small piece of advice nontu aciari betu bamwe ibona kutano kwa mwari yakurintu bwe gitumi muno mwana akabangirwa ka trip akerwa eto akethie yojoku eto kaliongera you aunt na riu mwana ora kabanganiritwe urayeta na araya eject na mwana u akatanwa ate kumenya. So inkwenda kwira ana betu kinyabo nateka nkubaritanere ndira nkubero u ibethairo muno bakenda kumenya inamo ciaria untuma ndiratumwa na uringi na bwana barabara seminene ne baritie na bakaromba aciari nikenda bagatigana na ngugi iji ira cia kurukirwo ni gitara cio bakiromba aciari nikenda bakomba kubathomithia na kubatia nontu bakwithirwa bo ni bakinitie gitara gwicwira untu bwao boturo bwao bwanyumene. Rutere ruru Igembe North ariba bengi bako affected mno no kwithiro nyokienda kuthoma lakini ukaidiwa imantu ya FGM kwa tukaikizuishi maisha ni yaku ya tombo utethi na FGM inteto tombo tutethi. Education is the most powerful weapon eyomba ko change world and do FGM kenda mushiari oku na bwetheri yake maisha yaku maisha kenda kwera aribange ni ate twerie kumenya right cietu na tumenye ati ntano ciare ciakilirwo ni ita na uti maana ya ntano ciare uturone bwetu thai kiatua enene muno kibara tano nonto muno rutero rwa mea na lenjoka ibo bene nyanta to muno ibo batikureka na boka batu kufaini wa saiti alafu na are bongo ibo batikura abetikiria ntano nonto tibu ndene maisha na nyakende ne Biblia kutiandiki kwina mwari abati utano kutiandiki kwina mwari abati utano lakini ntomorome na abati utano ni kwethiro ikwandiki Biblia ne tano bakayukirwa atua ne thirikari na kinya batwe turi ekuru atongeria twabayukiria atua. Murithi wa banki ripotera Meru TV ku maja mirigone ya Igembe North Rale. No to